Saya pesan air dah. Lai, ayah tu. Kopi dah. Kopi. Teh lah dah. Teh dulu. Teh angin dah dah. Angin 3.000. Kalau dingin. Dingin 5.000. Teh angin lah bisa kurang dah teh angin dah. Oh, tak bisa tu lah pas mah. Tu lah gua pasaran mah dah. 2.000 lah dah teh angin. Lah ragu pasaran mah dah. Ada kurang sen tehnya kau jam pakai nah dah. Deh. Deh. 2.000 tehnya. Iya. Deh. Angin ah. Oh tunggu tu dah. Deh. Bisa. Deh lu. Deh. Kau dah. Pinya. Teh lupa. Agak jalan lah. Teh 2.000 punya. Sirah. Baru minum kah? Angin. Nantilah dingin lo. Kurang dingin nak. Kalau dia nanti dingin, tu mahal deh mbak. 5.000 dingin. Kalau angin lah 2.000 ya. Tidak 2.000 ya.